Ronro, Kabupaten Bone. Terus pelaku karena naik lo nanu utama dia. Dia kata, dia bisa mani kui. Take fiction, take fiction. Ya terlalu lama. Ang manaso nih. Melako guys. Leko guys. Ngapa tamu? Cuci piring. Kurang satu di cewek. Jadi ajar rumah tangga juga. Sering jauh nih. Sering nonton. Mulai. Nah, gua sih. Itu kok seperti tek picture.